Zdravo đaci! Danas radimo vremenske rečenice. One imaju službu priloške odredbe za vreme. Govore vam kad se vrši radnja glavne rečenice. Svanuće mi kad naučim zavisne rečenice. Sad zavisnu rečenicu kad naučim zavisne rečenice zamenimo jednom rečju koja će imati istu službu u okviru glavne rečenice. Recimo sutra, svanuće mi sutra. Koju službu ima ovo sutra? Pa službu priloške odredbe za vreme. Tu službu ima i zavisna rečenica. Evo još jedan primjer. Dobio je žuti karton nakon što je skinuo dres. Zavisnu rečenicu nakon što je skinuo dres zamenimo jednom rečju koja ima isto značenje. Recimo sinoć. Dakle, dobio je žuti karton sinoć. Koju službu ima ovo sinoć? Službu priloške odredbe za vreme. Tu službu ima i vaša zavisna rečenica. Nemojte učiti veznike vremenskih rečenica. Već smo rekli kod odnosnih rečenica da veznik kad može uvesti i odnosne i vremenske rečenice. Ako se tiče glagola iz glavne rečenice, onda je vaša zavisna rečenica vremenska. I to je to. Naučite, provežbajte, lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Vidimo se. Pozdrav!